أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دون من يندن سجين كأي صرف سجين كأي عرس مكتوب عرس أسوأ التقسيم الثالث بالفعل. So, كم bagi ikatlo ugalabo بحسب التجرد والزيادة سيكون ka sa mga pakaasal o mga batangyan والزيادة na gusto ka kumani sa ginputwa mga pakaasal ang mga batang. Mapipigil sa tajarrud so mga pakaasal so kababaloy o galabak sa batangyan na pakaasal. Naging ziyada na mapipigil na so kapkumani si kutulutiman abatang. الفعل باعتبار التجرد والزيادة سجل بك سيكو itungan yan o mga pakaasal abatang yan o ziyada na gusto kapkuman niron sa mga batang. Yung bagi-bagis kanya sa dudog kanya sumujarrad agu mazid. Sumujarrad mas kanya so miya baloy sulangon mga batang yan apakasal. Yung bagi-bagis kanya sa mujarrad thulathi agu mujarrad rubahi. So pakasal yan na talutiman ibatang agu pakasal yan na patiman ibatang. Naginan maana yung pamujarrad pakasal sa mga batang yan. Ay ibadat uthulati na dataro paala putusut batang yan na talutiman. Mujarrad rubai na ibadat yung mamuna paalala patiman mambu ibatang. So mujarrad thulathi at talutiman ibatang no kumakwaya nga bupagila yan so fi'al madi niyan na ayabu pamintuan yan na tulo-tulo fa'ala, fa'ila, fa'ula ano na sibuk kalinalin so mga baris yan ko ay fi'al. Bueno, pagila nga so waksu mudari yan na mimbaloy askan yan na namtiman kapamintuan. Abwabu thulathi sitatun. So mga pamintuan talutiman ibatang na namtiman. Ginan so ipraraksiyan so fi'al mudari yan. Yaluitan no awda fi'al mudari yun na ayabu kalinalin na so aynul fi'al yan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Giya po galawintan mga ibarat na mga mizan o sarfiya, mga timbangan buya, mga timbangan dapat mo masukap ito sa latano. Kumabu suraya ganyan insyaallah. Pag mayroon na pamintuan na fa'ala yaf'ulu kusitan mo sa baba. Ikadua babu thani fa'ala yaf'ilu. Babu thalith fa'ala yaf'alu. Babu rabi fa'ila yaf'alu. الباب الخامس فعل يفعل. الباب السادس فعل يفعل. Again, inshallah ta'ala na kaswenta ng buya pumagusin na. Sumang gusto mazid na mimbagi-bagis kanin sa mazid thulathi agu mazid rubai. Pero na mazid thulathi nasukyaw manan so batangyan atlutiman. Mazid rubai nasukyaw mani si kupatiman ibatang agal. Mimbagi-bagi mang gusto mazid thulathi sa mazid thulathi biharfin مزيد الثلاثي بحرفين مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف. So galabak so kiyaw manik o galabak atluti manibatang sa sati manabatang so kiyaw manan sa atluti manabatang so kiyaw manan sa atluti manabatang. Kaya kiyaw manan sa sati manabatang naging kaya atluti man ating mga niyan. Lagid o af'ala fa'ala fa'ala. Nah, inutan ini betadaging kaya mga mizan o sarfin yan para may nang kaakaan tunay minyuman sa ginputwa tinutiman niya batang.
Pag mayroong namiling kami yung manon na so, hamza siku paganay niyan, siku af'ala. Ikadua na siku fa'ala na so tad'iful ain, ay mana na sumiya dubli, so ain, amin boleh tasdid. Fa'ala, so fa'ala, na min manon na so hamza. Alif, min manon naging kaya alif, apagalitan mo fa, fa'ul fi'alahu, ainul fi'al. Sumang busog yung man ang saduti man na batang, naging kaya limatiman mizanu sarfin yan. Kaya man so infa'ala, kaya man sa hamza, agunun, si kupaginian. Ifta'ala, kaya man sa hamza kupaginian, agutah, si kupagitan, ufa'ul fi'ala, wa'in fi'al. If'ala, kaya man sa hamza, si kupaginian, agutad'iful lam, yadubli sulamin si sa kapusan, ang muli tasdid. If'ala, tafa'ala, kaya man sa ta, si kupaginian, agutad'iful ain, na mimbaliro na tasdid ay mana ni dubli so ain yan tafa'ala kiyo man sa ta si kapaganin yan ako alif si kapagantano fa ako ain sumang gusto kiyo man sa tulot ni manibatan na lagi do istafa'ala kiyo man sa hamza sin ako ta so ifa'ala kiyo man sa hamza si kapaganin yan ako so ain ain kaya pagbiltanan yan, agi mo pagluti manain. So, wow, namin yung manunanan. So, ifa'ala, kaya manan sa hamza, sigo paganin yan. Sumambo so, alif, sigo pagbiltanan ain, sulam, na tad'iful lam, ay manan yung dubli sulam yan, namin yung tasdid, ifa'ala, ifa'awala, kaya manan sa hamza si iko paganaynya sumambusu miniman mambusu waw araks an yatad'if bidubli mulia if'awala sumambusu mazidu rubai mana na kiyo manan supati manibatan sa timanabata ago mazidu rubai biharfain kiyo manan sa timanabata so mazidu rubai biharfin na ayat timbangan yan lagi do tafa'lala so mazidu rubai biharfain kaya manan so rubai sa pati buti manabatam lagi do if'alala ago if'alala yung tafa'alala namin mo naging mutlata si kupaginian imang buwa if'alala namin mo manan so hamza si kupaginian ago sa pagitan o ain ago lam al-ula namin ago naging mutlanon if'alala kaya manan sa mana na hamza si iko pa paganayin yan. Ako yung kutwa. Lam si iko. Kapusan yan. Gisog nitong tanong sa lamot taniya. Lamay kadwa. Namin bali tad'if. Naman namin dubli mambo. Nagtanong sa ging kay mujarrad rubai fa'alala. Ada na mutuan sa mulhaqat. Mana al-mulhaq kaniyan so makaiiring sa kadakal ubatang yan ako lagi din sa baris ako lagi din sa masdar ako si tanubuyas ko pumakatundog insyaAllah subhanahu wa ta'ala so tingin so sasayan makatutundog si iko fa'alala na pikatiman so kaniyan so fa'alala فوعل فعول فيعل فعيل أو فعلا أو فعنله سمنبس مزيد الرباعي بحرف so kiyo manan supati manibatang sa satiman anong buwa mga mulhaqat yan mga mulhaq yan na namtiman katimbangan. Sa kanya so, tafa'lala, tafa'wala, tafay'ala, tafaw'ala, tamaf'ala, tafa'la. Sumambo so, mazidu rubai biharfain, anong mga mulhaq yan?
Mana lagi din sa kada kalabatang, lagi din sa mga baris, agu, lagi din sa masdar. Lagi tibtiro na mulhaq. Lagi butiman mambuat timbangan yan. So, if'an lala agu, if'an la. Nag-iinap ko si Tanubay, si ko da mga oras, si ko hindi katipasala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sumujarrad na miyaloy tanong, sumujarrad ثلاثي ako mujarrad rubai. Lagi ufa'ala, ako fa'lala. So, abwabu thulathi, so mga pamintuan, utlo timan ibatang na namtiman. Kanya so, albabul awala, fa'ala, yaf'ulu, albabu thani, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'ilu. So, albabu thalith, fa'ala, yaf'alu. Gingaya pamintuan na ikatlo nag-iiso, ay kalilid siya kato ng mga fi'ala. So, aynul fi'al yan, al-lamul fi'al yan, napad sa mga batang huruful halqa. Ay mana batang naging ka huruful halqa na gimutuwa hamzah, ha, o gimutuwa ha, kha, so ayn o sugayn. Na aya akalilid, ay mana na mudari yan na yaf'alu. Dataro o mga pad, mga ibarat, dataro ay mana naging mutwa, may dataro syaja'a yashja'u. Yung muta'aynul fi'al yan, sekanyan na sa harful si mga bata nga ahruful halq, sama na ahruful halq na si ikubal sa gingay bakarang na ay kalilid na ay mudariyan na yaf'alu. Uwi na kanabalangon din ng galabok. Uwi na ay kalilid. Ay ka kusitan ng buya sig mga tipasal yan. So, albabur rabi' pamintuan ay kapat na sufa'ila yaf'alu. Imam buwa pamintuan ay kapat na kalilid siya na siya kalilid sa mga rupaan. Mga rupaan, nataro hazina yahzanu, fariha yafrahu, abu sa mga padiyan. Mga rupaan na. Albabul khamis, sa pamintuan ay kalima na fa'ula, yaf'ulu. Ay maana na. Ging kaya ikalima pamintuan, na din na yakupakai ayabu amudariyain nasasatiman ka depan soain fi'liyan. Ikupakai fa'ula yaf'ilu abu fa'ula yaf'alu. Kusi tanubuna. Albabus sadis na fa'ila yaf'ilu. Pamintuan ikanam na so fa'ila yaf'ilu. Naging fa'ila yaf'ilu. Na kainutan na yap ketunan si ko mga sahih. Agalabok ay kalilid na sayap ketun si ko mga mutanda. Sumambo so ruba ay fa'alala na ay mga mulhaqat yan. So, fa'alala, fa'wala, fa'wala, fa'ya'ala, fa'yala, fa'ala, fa'nala. Ano nitiro na pwede ko mga ulama, awalus si awalutiman, ano nitiro na mga ulama, as kanyan na limatiman. Importante na kitukuha na ka, naging mga timbangan na rubai, na ng mga mulhakat yan, naging ikalili, naging kaya, pito timan timbangan. Ngayon sa tanong kagi yan, giyang kai upagiliang gaging yung mga galibag, yung mga ayn yan, sulang mo ayn yung fi'alihan saya. Na upagiliang ka, nagiyabu, ibon talo-talo timan, ibatang, giyo siyang kabuku, sayang kabuku sa gingay ng timan. Udi ayam madinian, nagiya, albabul awal, udi na, singa kilay ko albabul thani, udi nga kilay ko albabul thani, singa kilay ko albabul thalith, taman din si ko albabul sadis, saya buk tutuka alibata, so galabak at matiman ibatang sadis, saya din kada. Pakain ng ka,
Ang tanong, inshallah subhanahu wa ta'ala, si ko makatundog na usain tanong po aging utwa ماضي أو مضارع نبى متتأوسي هو بس عرب ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد bagi tigian sugalabag sa mujarrad ay mana napakasan sa batangya mga batangyan ومزيد أو كيومنا سمع batangyan المجرد ay terong tigian na mujarrad na كانت جميع حروفه أصلية sumanin tigiyan ang yabaloy sulangon upakasa langon ang mga batangyan apakasan layas puto harfum minha sa di kada susati manabatang si kanyan siku fi tasarifil kalimah siku di katasrifa siku kalimah di ghairi illa sa sabab yan ay ginagawan na siku mga gikagiraw niya na sabab yan ay ginagawan na siku mga basarap na adno tuwa pupukakampat nira naging tuwa katero na si ito kung mga pananaroon na ay nagalilid na sukloti manibatang na dibing kapakay uba buwangi inunta so sabab bigayri illa so inunta so sabab lagi mga galabak mu'tal na adna pibungon adna sabab yan iti pada mana o sabab yung kaya miyaloy saya illa sa mga ito na iptirong tigin na mujarrad na sunganin amiya baloy sulangon ng mga batanyan apakasal la yaskot o harfun minha sa dikadan tigin susati manabatang dikelebat susati manabatang sir kanian siku yun dikatasripa si mga saging buto kalima bigayri illa sada sabab Namialitan wagi adna mga sabab lagi mga mu'tal udi na si mga syaar na adna tiblungon ang mga kalima sikot loti manibata among bugtiro na mazid يومنا مزيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية سوانينا كيومنا sekalian gimutamazid sa sati manabatang udi na kalawan na nagimuto sa ti manabatang buti man batang tuluti man batang si ko mga batang yan napakasan nasa moto na so mazid na kaya buat taman kadakal o mazid na kirot kanya sa namtimani batang si ko mga galabok subman so ism na kirot sa namtiman batang yan kung na si ko galabok na aya pinakamadakali batang na namtiman sumujarrad na duti man kaklase amyalita no kagiya at lati ako rubai si mazid mong namyalita no kagiya mazid lati ako mazid rubai so tingin ko sa أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط 3 أبواب لأنه دائما مفتوح الفاء وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة tingin so الثلاثي المجرد lutiman ibatang ang mga pakaasan falahu na bagi niya naging kutuwa si iko kibibilang yang ko si ibu kumaginian na tulot-tulot iman ipamintuan yali kano kagiya bisabab sa matanas kanyan nalalayon madidiatas sofa panyan gimuta paganay niya na nasukman so agusuain yan na udiskan yan kabaloy madidiatas udi na madidibawa udi na madadapan na ipalibarat tanunan ibarat aging butuwa nasara ضربه ginga iya giftiro na faul fi'liyan kagi paganay na skanin natigi na madiditas lalayon di na ya kabaloy di bawa o di na din kabaloy dapat basta fi'al madis kanya na
lagi mambu nasara aku daraba. Sumambu so karoma oto. Saya saging kaya pagana ibarat na madiditas iman takuna maftuhatan. Biskan yan kebulo yang madiditas udi na madidibawa au madmuma. Naskan yan na madadapan. Oto karoma di depan sekalian lagi mambu hasunat. Udi ina fareha hasiban. Saya bu saging pamako ebo pagilin na sa fi'al madi na saya bu saging kaya talotiman. Nah kata so fa'ul fi'lian aging kaya dulu saya mambu ko karoma aku hasuna so fa'ul fi'lian mambu so fa'ul fi'lian saging kaya fariha aku hasiban. So mambu so tiron tanwa ainul fi'lian tas kanin mambu so gingay pamabi binyan yung tanong. Nagina ni mga fa'ul fi'lian. Naging kaya kayo saya tanong saya, naging kaya tulutiman. Batang, naging yan so madi buda mudari. Nasib man si ko, kibibilang yan ko madi arak mudari yan. Nanyalita nawa, nama pamintuan yan. Nanyalita nawa giya albabul awal, fa'ala, yaf'ulu. Albabu thani, fa'ala yaf'ilu. الباب الثالث فعل يفعل. الباب الرابع فعل يفعل. الباب الخامس فعل يفعل. الباب السادس فعل يفعل. Nah, giyan kay mga pamintuan kami ang aluitan na sebub kegiling-giling sa mga kalutiman ibatang sa disiya din po kaliwa. Ugay na po kayo ng kaanta no saya. Adno to fa'ila yaf'ulu na danan matatagusin ko ba sa Arab. Dala timbangan yan. Upagdun ang tanong, kasi ang tanong, aging mo mga timbangan na ng timan. Na daw naging kutuwa, nialoy tanong kagiya, fa'ila yaf'ulu. Kung mabalugat ron, fa'ila yaf'ulu. Na da, aba siya matatagwa, fa'ila yaf'ulu. Yung na, fa'ila yaf'ulu, fa'ula yaf'ilu, ako fa'ula yaf'ilu. Nagiya iya talutiman, na da ini saging mo pamiyalitan mga timbangan. Anong timan. Fa'ula yaf'ilu, ako fa'ula yaf'ilu. Ang mo fa'ila yaf'ulu. So, tunduga dars saging kaya mapamagusay no sa siya tanong ito sa diyang ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو